در آخرین روز تیر ماه امسال برنامه خبری رو از رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالوی گلخوجه هستم. 15 دقیقه دیگر همراهتون امروز 30 نوامبر این موضوعها رو داریم. سال نو در میکوبد. در دوشنبه با گذاشتن ارچه اساسی شروع کردند. مکان ارچه دیگر شده است. درازیش نیز مثل یک سال پیش نیست. به ارچه سالنوی این جشن سال را تصور کردن غیر امکان است. فرودگاه‌های تاجیکستان نرخ خدمت‌رسانی را به شرکت‌های هواپیمایی پایین بردند. آیا ارزش بلیط‌ها تغییر می‌کنند؟ کهن‌ترین بینای مکتب صنعتی بچگانه را در دوشنبه تخریب می‌کنند. مکان نو دقیق نیست. والدین نگران و ناراضی‌اند. نبیرای من 3 سال باز در اینجا رسامی می‌آموزد. طوری می‌بینید جمع‌گیر ادامه دارد. تا حال بینای ندادند. اما نخست شروع میکنیم از آخرین تحولات جهانی. اوکراین مردانی از 16 تا 60 ساله شهروندی روسیه را از حق ورود به کشورش محروم کرد. در این باره روز 30 نوامبر پرزیدنت اوکراین پیترو پوراشنکو خبر داد. این تصمیم در پسمنظر توسعه تنش‌ها در روابط دو کشور همسایه گرفته شده است. روز 25 نوامبر روسیه 24 ملاحظ کشتی نظامی اوکراینی را بازداشت و آنها را در عبور غیرقانونی مرز روسیه ایبدار نمود. ظاهراً تنش اخیر روسیه و اوکراین به نشست کشورهای گروه 20 در ارژانتین نیز تاثیر کرد. کالمارسیا تو گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بنابر حمله نیروهای روسیه به کشتی‌های اوکراین ملاقات با ولادیمیر پوتین را لغو کرده است. قرار بود ترامپ با رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست کشورهای گروه 20 در ارژانتین ملاقات کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه توییتر نوشت امیدوار است که پس از حل و فصل شدن بحران اوکراین میتواند با پوتین یک ملاقات موفق داشته باشد. دونالد ترامپ روز 27 نوامبر نیز در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته بود در پس منظر حمله نیروهای روسیه به کشتی‌های جنگی اوکراین در گلوگاه کرچ ممکن است ملاقات با ولادیمیر پوتین لغو شود. سارا ساندرز رهبر بخش مطبوعاتی کاخ سفید میگوید کارمندان بخش امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری در مورد تنش میان روسیه و اوکراین به طور منظم به دونالد ترامپ گزارش میدهند. قبلا دفتر مطبوعات پرزیدنت روسیه بر رسانه‌های دولتی آن کشور گفته بود آمادگی‌ها برای این ملاقات ادامه دارد. روز پنجشنبه کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ در جریان سفر به ارژانتین نیت ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را ندارد. در پس منظر قتل روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی جمال خاشقچی در کنسولگری آن کشور در استانبول، ولیعهد جوان سعودی زیر فشارهای بین المللی قرار گرفته است. شماری از کشورها و سازمانهای بین المللی حقوق بشر به دست داشتن او در این حادثه اشاره می‌کنند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. امروز بنیاد ارچه اساسی سالنوی در مرکز دوشنبه شروع شد. ارچه امسال بزرگترین در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان خواهد بود. افراد آگاه میگویند قد ارچه هر سال به اندازه 1 متر درازتر می شود. سببش را برای یوسفی شهر می‌دهد که این صبح از مکان نو ارچه امسال دیدن کرد. پس از سالهای طولانی مقامات شهرداری دوشنبه موقع ارچه بزرگ سالنوی در مرکز دوشنبه را عوض کرده از نزد بینای پارلمان به شفت مجسمه اسماعیلی سامانی آوردند. بنیاد ارچه سالنوی امروز 30 نوامبر شروع شد و قرار است نه دیرتر از 10 دکبر کاملا آراسته شود. فرقیت ارچه امسال از سال گذشته در آن است که اولا که ما حجم ارچه نسبت سال گذشته کلانتر شد، یعنی بلندی اون که سال گذشته 25 متر بود، سال 2 متر بلندتر شد 27 متر و از این سبب چون ارچه شون که میبینید از کنسترکسیون های جمع شونده آهنی عبارت هستند و مساحت آن هم مساحت پایانی آن کم که زیاد می شود و از همین سبب امسال طبق اون انگاره طراحی شده که برای پیشواز سال نو ما آرایش شد سال نو گرفتیم، ارچه از جای قبلیش که هر سال نصب میشد و جای دیگر گذارده شد، چون که اونجا با این حجم رای ماشین میبرند. بله، ارچه امسال اساسی سال نو با 1600 نوده های سوزنبرگ صنعی و 12000 بازیچه های آرایشی هر رنگه و چراغک ها ساخته می شود. افراد آگاه میگویند با بلندی 27 متر بنیاد کردن ارچه سالنوی امسال رمزی است و هر متر آن رمز هر سال استقلالیت تاجیکستان است. ساکنان انتخاب جای برای ارچه سالنوی امسال را موافق عنوان میکنند. سال گذشته بسیار جایش اینقدر موافق نبود، برای اینکه هم مردمان رای نقلیات هم گرفتند
тамошавии нақлотҳо ва вуҷуд меомад ки ин боиси садама мешид. сокинон аз шурӯи омодагӣ ба таҷлили соли нави мелодӣ ки бо сохтани арчаи асосӣ дар пойтахт оғоз шуд истиқбол мекунанд. теъдоде ҳам дидани онро сахт мунтазиранд. аз телевизор медидам. имсол бесаброна интизорем ки арчаро бори аввал аз наздик бинем. ин вобаста аз чӣ гуна ороиш ёфтани арчаи солинавӣ аст. зеро арчаи солинавӣ ҳамчун як нишонаи соли нав мебошад ки бе арчаи солинавӣ ин ҷашни солиро тасаввур кардан ғайриимкон аст. соли гузашта арчаи асосӣ дар майдони назди парлумони тоҷикистон бо баландии 25 метр бунёд шуда буд. тақрибан 11 сола қабл бо мазҳабишавии бо шиддати ҷомеаи тоҷикистон гузоштани арча дар манзилу майдонҳо ва таҷлили соли нави мелодӣ хеле камранг шуда буд. аммо ба назар мерасад ки таи 2-3 соли ахир шаҳомати таҷлили соли нави мелодӣ дубора бармегардад. мақомоти тоҷикистон тасмим гирифтанд нархи хизматрасониҳои фурудгоҳҳоро дар кишвар то 30% поин бубаранд. нархи чиптаҳи ҳавопаймо ба тоҷикистон хеле гарон аст ва солҳост ин мавзӯъ мояи интиқоди ширкатҳои ҳавопаймоиву мусофирон, хусусан муҳоҷирони корӣ боқӣ мемонад. аммо арзон шудани нархи хизматрасонии фурудгоҳ ба арзиши чиптаҳо чӣ таъсир хоҳад дошт? ҳамкорам Абдулло Ашуров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло бо мо дар студия аст. абдулло салом. хуб, мешавад бигӯӣ ки сабаби поин бурдани нархи хидматрасонии фурудгоҳҳо дар чист? салом Шаҳло. тавре дар оғоз худат ҳам гуфтӣ, ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон барои нархҳои гарони чипта ҳамеша танқид мешаванд ва на танҳо танқид, бархеҳо аз хадамоти онҳо даст мекашанд. як қисме аз мусофирон бинобар арзон будани чиптаҳо тариқи Қирғизистон ва бо боз шудани марзҳо аз Узбекистон ба хориҷа парвоз мекунанд. боз шудани равооб бо Узбекистон ва фароҳам шудани имконияти парвоз тариқи ширкатҳои ҳавопаймоии ин кишвар мақомоти Тоҷикистонро водор кард ки то 30% нархи хидматрасониро ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ поин бубаранд. чун ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон яке аз иллатҳои гаронии чиптаро маҳз хидматрасонии гарони фурудгоҳҳо мегуфтанд. дар оҷонсии авиатсияи гражданӣ дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфтанд, ин хабарро тасдиқ карданд ва гуфтанд ки то 30% поин рафтани нархи хидматрасонии фурудгоҳҳо дар Хуҷанд, Душанбе, Бохтар ва Кӯлоб ҳам рух хоҳад дод. ин фаҳмо шуда Абдулло, аммо аз ҳама асос оё ба нархи чиптаҳо таъсир хоҳад гузошт ё не? бале Шаҳло, тавре ширкатҳо мегӯянд бо арзон шудани нархи хадамоти фурудгоҳҳо метавонанд як миқдор нархи чиптаҳоро арзон кунанд. масалан пас аз оне ки ширкати Узбекистон ҳавоюларӣ аз нархи гарони хадамоти фурудгоҳи Душанбе шикоят карда буд, мақомот ба ин ширкат 20% тахфиф доданд ва ин ширкат то ҳадде нархи чиптаҳояшро арзон карда буд. ҳамин гуна дигар ширкатҳо низ мегӯянд манфиат доранд нархи чиптаҳоро то ҳадди имкон поён баранд, то муштарионашонро аз даст надиҳанд. аммо собиқадорони соҳаи авиатсия мегӯянд бо 30% коҳиш ёфтани нархи хадамоти фурудгоҳҳо аз 5 то 10% арзон шудани нархи чиптаҳои ҳавопайморо интизор шудан мумкин аст, на бештар аз он. чунки хароҷоти аслии ширкатҳои Тоҷикистон аз нархи гарони сӯзишворӣ аст, онро дар Тоҷикистон танҳо як ширкат таъмин мекунад. хуб, ба ҳар сурат дунё ба умед аст Абдулло, вале чун дар ин суҳбат зиёд аз Узбекистон ёд кардӣ, ҷоиз аст бигӯям ки ширкати миллии ин кишвар Узбекистон Airways барои 1.5 моҳи оянда нархи билет ба як самт, яъне Тошканд Москавро арзон карда 100 евро муқаррар намудааст. ин ҳам дар ҳолест ки нархи аз ҳама арзонтарини билет аз Душанбе ба Москав тақрибан 195 евроро ташкил медиҳад. аз Кӯлоб ба пойтахти Русия каме бештар аз 200 евро ва аз Хуҷанд бошад тақрибан 131 евро қимат дорад. тавре мегӯям, он чӣ ки аён аст, ҳоҷат ба баён аст. барномаро идома медиҳем. тахриби бинои мактаби бачагонаи санъати Душанбе норозигии волидони хонандаҳоро ба миён овардааст. ин бино ки ним аср пеш сохта шудааст, тахриб ва дар ҷои он мактаби бузургтарини Душанбе бунёд мешавад. дирӯз масъулони ҳукумати шаҳри Душанбе бо волидон вохӯрда ваъда доданд ки барояшон аз марказ бинои нав медиҳанд, вале то он замон бояд дар як толори наврӯзгоҳ идомаи таҳсил кунанд. тафсилот аз Сарвинози Рӯҳулло. рухшона бекова маҳсули эҷодашро ки 2 соли охир дар ин мактаб офаридааст, барои ҳамеша аз инҷо мебарад. ҳарчанд дилаш намехоҳад инҷоро тарк кунад, аммо маҷбур аст. бинои мактаби бачагонаи санъати шаҳри Душанбе ки рухшона
он ҷо таҳсил мекунад ба наздикӣ тахриб мешавад. Я не хочу уходить, потому что я уже здесь привыкла. намехоҳам равам, чунки дар ин ҷо одат кардам. ин ҷоро таъмир кардаем, гӯё худамон сохта бошем. муҳим аз ҳама масъалаи нақлиёт аст. ҳоло мо ҳамаи инро ба хонаи муаллимаамон мебарем. вай ҳуҷраиро холӣ кардааст. ҳамаи инро он ҷо мегузорем. дар мактаби бачагонаи санъати шаҳри душанбе ки солҳои зиёд дар ин бинои қадим ҷойгир буд, ҳудуди 420 хонанда таҳсил мекунанд. мақомоти шаҳр ба волидон ва омӯзгорон гуфтанд дар зудтарин фурсат асбобҳои мусиқиву аёниятҳои таълимро аз ин ҷо берун кунанд. волидон ҳарос доранд ки ҳангоми интиқоли таъҷилии асбобҳои гаронвазн осеб мебинанд. Моя внучка ходила 3 года на рисование. Сейчас в данный момент... набираи ман 3 сол боз дар ин ҷо рассомӣ меомӯзад. тавре мебинед ҷамъугир идома дорад. то ҳол биное надоданд. аввалан барои кӯдакон ки ҳоло хурданд ташвишем. онҳоро меорем мебарем. то ҳол намедонем дар куҷо таҳсили худро идома медиҳанд. ин моро хеле нороҳат кардааст. И до сих пор неизвестно, где будут заниматься дети. Нас это очень расстроено. масъулони шӯъбаи фарҳанги шаҳри душанбе ки мактаби мазкур тобеи он аст, гуфтанд муваққатан дар як бинои наврӯзгоҳи пойтахт асбобҳои мусиқиву таълимии ин мактабро ҷой мекунанд ва хонандаҳо ҳам метавонанд дар ин ҷо таҳсилро идома диҳанд. ҷое ки аз назари волидон барои таълим номувофиқ ва дур аз роҳи нақлиёти ҷамъиятӣ аст. ба гуфтаи масъулони шӯъбаи фарҳанги пойтахт, ба ҷои бинои мактаби бачагонаи санъат ки дар марказ аст, бояд бинои нави мактаби бузургтарин сохта шавад. то 2 ҳафтаи дигар ки қарори ниҳоӣ дар бораи бинои нави мактаби санъат содир мешавад, хонандагон дар хона эҷод мекунанд. дар ин мактаб кӯдакону наврасони аз 7 то 14 сола таълим мегирифтанд. мактаби мазкур маълумоти иловагӣ ба шумор рафта, хонандагон пеш аз дарс ё баъди он дар ин ҷо санъати рассомиву мусиқиро аз худ мекунанд. мактаби бачагонаи санъати ба номи муҳиддин аминзодаро дар душанбе заминаи хубе барои идомаи таҳсили наврасон дар мактабҳои олии санъату фарҳанг медонанд. боронҳои пай дар пай ва обхезии ба саноати сайёҳии шаҳри бодруми Туркия зарбаи шадид зад. дар пайи ин офати табиӣ даҳо мағозаву тарабхонаҳо зиён диданд. ҳавошиносон гуфтанд боришот дар Туркия то охири ҳафта идома мекунад. хиромон бахозода гузориш медиҳад. рӯзи панҷшанбе дар пайи боронгариҳои бетанаффус кӯчаҳои шаҳри бодруми Туркия ки дар соҳили баҳри Эгей ҷойгир аст, зери об монданд. ҷараёни об мошинҳоро аз камаш 10 таваққуфгоҳ берун кард. роҳҳои муҳимтарини мошингард зери об монда, ҳоли мардум хеле риққатовар шуд. баъзеҳоро тавассути экскаватор ба ҷои амн интиқол доданд. пойдевори биноҳо хароб гардида, соҳаи туризм аз ҷумла фурӯшгоҳҳову ошхонаҳо зиёни зиёд диданд. ин пешхидмати яке аз ошхонаҳои валангор мегӯяд ки борон барои онҳо мисли мусибат аст. волии минтақаи бодрум иттилоъ дод ки дар бораи талафоти ҷонӣ феълан маълумоте нест ва гурӯҳҳои наҷотбахш одамонро ба минтақаҳои амн кӯч медиҳанд. хонаҳои сокинон ва кӯчаҳои шаҳрро аз об хушк мекунанд. ва ҳамсари Аслиддин Юсупов, як ҳамлагар ба ҷавонгардони хориҷӣ дар ноҳияи Данғара аз мақомот хостааст барояш маълумотномаи марги шаварашро бидиҳанд то кӯдаконашро ҳамчун ятим сабт кунад. Маҳлё Тухтаеваи 26 сола мегӯяд вазъи зиндагиаш хуб нест, аз ин рӯ мехоҳад бо ятим сабт кардани 2 кӯдакаш кӯмак дарёфт кунад. ӯ писари 2 сола ва 11 моҳа дорад. Аслиддин ва Ҷафариддин ду бародар аз шаҳри Норак буданд ки ба гуфтаи мақомот рӯзи 29 июл ҳамроҳ бо 3 нафари дигар дар қатли 4 ҷавонгарди хориҷӣ ширкат доштанд. ва бинандагони бениҳоят азиз, бо ин матлаб барномаи имрӯзро анҷом медиҳем. бо хабарҳои бештар аз ин шумо метавонед дар вебсайти мо www.ozodi.org ошно шавед. саҳифаҳои мо албатта дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст ва агар хостед наворҳои видеои радиои Озодиро тамошо кунед, пас ба канали мо дар YouTube бо номи Озоди видео обуна шавед. фардо барномаи хабарӣ надорем, аммо ёдатон наравад, навиди бомдодӣ субҳи барвақт тақдими шумо мешавад. то мулоқоти баъди, худо нигаҳдор.